Still old school. 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 Back to the basic, nikmati instrumen klasik. Tak perlu kau usik karena di sini ku asik. Berisik, kau tak perlu kritik karena ku punya taktik, bukan bermain licik. Seribu serangan tak mampan, ku akan tetap bertahan. Tak perlu pedang di tangan, ku akan tetap melawan. Musikalitas tak sebanding, jelas kau harus memilih. Bukannya aku bersaing, hanya ekspresikan diri. Realita hip hop yang kau punya jadi santapan mereka yang tak tahu apa-apa. Berharap jadi idola, dipuja bagai raja. Segala cara kau buat untuk halalkan rencana, dan tanpa kau tahu datang bagai bencana. Menyebar teror di setiap ku bersuara, nutup semua ruang gerakmu hingga tak ada celah. Dan ku yakin kau tak akan pernah ada pembela. Hingga waktunya tiba, kau pun mulai bertanya, siapakah aku dan apa yang ku mau? Kau harus tahu, akulah yang kau coba lupakan, namun ku masih bisa bertahan di tengah genre yang kau main. Tak akan pudar seiring waktu yang terus berjalan, tak akan hilang tenggelam di tengah persaingan. Cause it's the real hip hop from 80s and 90s, and I tell you motherfucker, you can make your choice. Hey ho, Pablo Timorense, iya interesse, cara que oferece música hip hop, o how ni hak solo. My interhali marho, gender rap power killer, old school house in a fucking powerful. My halo baru lu caralho, buraru la mele silencio. My halo rabenta ho itania talenta, kantak nei hau ne background, toke one tilun, hagago one ibun. Rona ba saida makau to, wananu nei hau watu koko. Homikia ain rasik, lalai wangira omai, kama ola osirai nebe makanara nai. Hau atene nei daki dalan, oh hau lahan nesan, olefo nebe todan. Hori dehan dalai datan, hau akara katete hateke hori inatene. Hau sena fatin forte, oh hau nia genre, iya tempo susar. Hau na fater gulu habelar, espiritu nebe luan hane sanmar. Hau la tau ko emane kritika kontra, oh ai nebe forza. Hau se vale resposta, olhei da nebe hau didica, e fatinhas. Wananu bolon be makas, instrumental be high class.